kwehlalo sobukhosi ngisho ukuthi ngabashumayeza abantu ngomnikelo angifuni ukuthi uyi-misinterpret into engishoyo mina I'm preaching against ubugebengu benziwe labakhohlisi abasebenzisa uNkulunkulu for their basic income awukwazi ukuthi wena umfundisi awusebenzi ndawo imali oyitholayo uyithola kuyibandla that is something oyoyimela futhi esihogweni lesuyakusona because this is against this is against izwi kaNkulunkulu. You are not forming business. Ngeke ukuthi uhlele nje umhlwempu awunalutho uyacabanga ukuthi uzoyithola kanjani imali how would you be rich uthake ake ngihambe ngiyobona ukuthi banganani abantu engeke baconvince ukuthi bayoba rich ngami ngishumayela phambi kwabo mele bangikhokheleke labantu labo. That's a business strategy. That's not ivangeli. Ivangeli is pure. Ivangeli kuyakwazi ukuthi kume umuntu onganalutho ame phambili akhulume izinto zikaNkulunkulu eme phambili enganazi izinto but a preach because uNkulunkulu uyafuna ukuthi ilidlule ivangeli and futhi kudlule ivangeli pure hayi ukuthi uyama na pure hola umholi naye uyahola naye umholo holayo uhola nina kahle kahle uhola nina kahle kahle iholo uyena hayi ukuthi mhlawumbe uyahola ngokuyilida yena nizomkhokhela kahle kahle ubugebengu isigebengu futhi isigebengu sesihogo yonke into oyishoyo iqalekisiwe bonke labantu okhuluma nabo every single time okhuluma kubona uyabaqalekisa ayikho into ovela ngezakhe izandla aphathi liyolungisa lobugebengu benzayo ubuyise zonke lezi imali lezi ubuyise kwabazalwane because wisigebengu futhi nokuphiciphici futhi wena utshala isihogo ngomlomo wakho and futhi lento ngemele uzoyasho ukuthi kumele ube nelakhi ibandla elina khona uzo understand sicela uthatha lethuba sithi siyahlonipha wonke ama comment enisinika wona futhi unemvume yokusho yonke into kwinhloso nekwintando yakho. It's one thing ukuthi imali yathatha uyenza izinto ebandleni but it's a different thing the same money mina ngiyayithatha le mali ngiyoyidla hayi ngeke phela musani ukuthi nisebenzise izwi laNkulunkulu ukuze nenze ubugebengu you are a criminal and futhi lento iyangifrustrate lento le hayi ukuthi ngicasukela abantu ngicasukela ukuthi lento ise-normalized akwazi ukunormalize izinto zikaSathane phansi kwendlu kaNkulunkulu ngeke ngivume futhi mina futhi ngeke ngize ngiyimele le nto leyo ukuthi ngiyovuma ukuthi kuzonormalize izinto zikaSathane endlini kaNkulunkulu ubusathane ukuthi running a business service uNkulunkulu ubusathane lokho ubusathane yazi ukuthi one day if I decide ukuthi I want to be a preacher ezopreacher ngemali ngingaba rich kangakanani but engumona ngenza leyo nto leyo because angisoze yaxhaphaza uNkulunkulu ngaleyo ndlela leyo angisoze ngasebenzisa uNkulunkulu ukufeza amamanyala isose kubugebengu lokho futhi noSathane futhi obugcwele phakathi.